الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan na mga kami Islam, yari na isang kita niyo jaman na ito ini waktu sa rayaw-rayaw dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato naman jari amuin kawaon na to tuod pakinawaran na to amuin gumawa sin nikmat sa rayaw-rayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala amunain pangadjian dain hakalam niya damikian dain ha sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Matarang kato longta waktu ini parsukuan sin guru nato mulia in waktu ini ang hindi mil kato taniyo pangadjian serta pagpatuntum insyaallah subhanahu wa ta'ala na umampit kita niyo insyaallah daing haamin patuntum niya na rin na akong magpalukay ilil ko in waktu paguro na to mulia wairun na ruwaing naitan Syekh Khairil Buddin wal yatafaddal fadilatu masbuhan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mahuli mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga kanunungan kalasahan, kamaasan mulia, palanggungan dahaha sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari naisab kita niudihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu maniutiyo. Iban masih rihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kusuk iban sin kaya hawaktu ini amin na kapagbayang harap na isab kita niyo biya na sindum parsukuan ka po sindum ini amin tiap-tiap dum salasa ha amin ka biaksahan sin kita niyo ando kairo mani utiyo hikapatumtum sin kami labi-labi pagin hawabaran pakatan na isab amo hindi murungdung sin program sin kami hatiap-tiap dong lari harum ini bang mayan papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin kapag lingkod-lingkuran sin kita niyo daing ha mga mapuso sin kita niyo haayat sin Allah subhanahu wa ta'ala iban na hadith sin Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indaing ha mga makajari na to paglingkod-lingkuran ha mga waktu maniutiyo banging kaunan sin kamo nga hali-hali puas kailo sin amuin biya mga pamahun-pahun amuin aun pangasugo di matong panabi sallallahu alaihi wasallam biya na sin nahinang sin kita niyo tapi punuin mga kakahinang labi aftal. Hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithnya muttafaqun alaihi din kan Abdullah bin Mas'ud na kaminsan naasubulong ni Nabi sallallahu alaihi wasallam long sinamuk sahabat yaun amin nagriwayat lang ya suilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqila ayyul a'mali afdal ya Rasulullah ayyul amali afdal ya Rasulullah wa fi riwayat ayyul amal wa fi riwayatin ayyul amal qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha
قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أو أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. Hadith si Nabi sallallahu alaihi wasallam hana asubu siya hi Abdullah bin Mas'ud ang paniatertib uning amin kakahinang labi afdal. Kakahinang labi afdal amin ang gautaan hinang sinbiyakatu tadi muslim. Naasuwin Nabi sallallahu alaihi wasallam ang paniatertib kan Ibn Mas'ud. Law niya ya bang makato ya kaulong niya taymang Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Law niya in kakahinang labi afdal bang mutartibun kakahinang. At niya amin ang gautaan. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha. Wa fi riwayatin as-salatu li waqtiha. وفي رواية الصلاة في أول وقتها. لون النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن مسعود لون يا عبد الله إن ككهنا لبي أفضل أمن المكسمبها كو hapanag na ang sinwakto niya. Atin niya pagtilahak simbang long simbahasa. In kababaihan sin kita niyo bang halom sin pamaybay nila na hitindog niya ni sambahay. Sa inmakso si Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin magsambayang in kausuan barjama adun ha masjid nila. Amin wayruun mahinang gaggat sin panong ni ring habay niya pa masjid niya mahinang udjul long simbasa su. Long simbasa mahinang udhur. Amin danan hikapagang sin pagjamaan niya pa masjid. Wayrun kahanggawan bukun day sab malakat ulan iban wayrun day sab kabubukaan haran makapuhingan. Nalong si Nabi sallallahu alaihi wasallam pagka nangasubukaw bangunin kakahinang labi afdal as-salatu li waqtiha aw ala waqtiha. Fawa afdalul a'mal. Labi amuin langin pinakalabi marayaw kakahinang. Laong niya pag-ubos siya Rasulullah uno pensumun. Nalong ni Abdullah si Nabi sallallahu alaihi wasallam birrul walidain. Inhi karuan ya long niya kakahinang labi marayaw amunin magbakti parwamas atau magbakti hadwamas. Ametul labi marayaw kakahinang hikaw. Lang niya mapos na nga ya Rasulullah uno pen labi marayaw sumun. Nalong si Nabi sallallahu alaihi wasallam in magluwas lungsad kaw hadaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban karna niya. Hadaan sin Allah iban karna niya. Sabab matawrin nagluwas lungsad daing katu taniyo hadaan sin Tuhan sa bukun karna Allah. Masabot ta rin sumunod insyaAllah. Tiatip sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in panagnan labi afdal kakahinang in magsambahayang hawakto niya. May subay hawakto niya. Sabab berjamaah masjid malaggo in darajat daing sin magsambahayang kau habay mo isa-isa atau akan hatabuk mo. In darajat sin magjamaah. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah khairun wa afdal min salatil fadh. In magsambahayang kaulong niya barjamaah labi marayaw daing sin magsambahayang aming tunggal-tunggal isa-isa. Sabab hadarajat sin sambahayang. Tayyib. As-salatu liwaqti. In sambahayang kiingatan sin kita niyo mga kamaasan mulia mga palangkuan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala hikaruah hanasabut hadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam rukun sin agama Islam. Ikarua.
mapuas sin kabtangan labtik sin dila ha syahadatain amin dua syahadat in sumuno sin dua syahadat yan rukun hikarwa sin agama Islam in magpatindog iban magpalindog sin pagsambahyang amin mag-ayura sin pagsambahyang pa Allah subhanahu wa ta'ala karena daakan niya kewajiban dia tanggung sin tiap-tiap muslim nagbulal in magsujud pa Allah subhanahu wa ta'ala karena tanda sin ini kaubannya ka sin Allah iban tanda isab sin in Tuhan amin naman ya ka ikay pahinang marayaw iban hikarayaw kaymo iban in pagsujud mo pa Allah ta'ala rin dahil kaangkat sin darajat niya bat malengkan in karayawan kaymo tungbasan kau sin Allah ta'ala sin karayawan liabay niya kau luog ha supaya kakitaan bang biad din pagtag-ipon mo pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab in luog mo yung gantian sin Allah subhanahu wa ta'ala hagut pa sandalan ha pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman tarakaha faqad hadama ad-din waman aqamaha faqad aqama ad-din in pagsambayang long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in siyayan long niya hag sin agama nahisiyus long niya in maninggali sin hag sin agama bunal-bunal tudliubunin agama niya naroon habaran niya liubunin agama niya roon habaran niya faman tarakaha faqad hadama ad-din hisiyusulangin maningalisin pagsambayangan bunal-bunal tud liarak nin agama niya na hisiyusu isablongin nagpatindog sin pagsambayangan sarta na malihala ikan niya bunal-bunal tud lang niya piyalihala niya raisab in agama niya faman aqamaha faqad aqama ad-din isiyusulong yan nagpatindog kanya bunal-bunal tud piyatindog niya raisab na niya raisab in agama Islam sa piyatindog nin hag sin agama amo nin sambahayan nainday nga mga makahanggaw iban lahi makasusah hanagjatu ha ummat muslimin mataw din nagbuhual muslimun sa giyaan-gaan nilen pagsambahayan hasiyabut sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat daing ha mga makasusa siyabut sin Allah ta'ala law sin Allah ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya law sin Allah subhanahu wa ta'ala na فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ iban long niya kiya tinggalan na long niya inhatay kud nila mga umat mga tumpukan adaa'u as-salat in mga tumpukan haulihan niyaon sin ummah amoin piyasaran nila long niya in pagpalihala sin pagsambahan wattaba'u syahwat iban iagat nila nasadyan hawa nafsu kabayahan nila sin pagdunya iban sin paghinang bukun marayaw panulangi pa Allah subhanahu wa ta'ala iban amin paghinang hamang kabayaan nasadyan sin hawa nafsu nila amin agarun unu-unu nasadyan hikalipa ka ding hawak to bang mandi hikatindong isang bahaya bihan fasawfa yalqawna ghayya long sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin Allah subhanahu wa ta'ala na long niya hikataw ikasarulak da silamad to ikatilak bupalong sinapinan ka jahannam ampain kaso sin mga tao nagpakasud palong sinapinar ka jahannam na masabot tayong bahasa sinog nagpakasud bima'ana past tense limabay na sabab bihan siyabot sin Quran bihan siyabot sin Quran long sin ulama ubbira bil madi wa urida bil mustaqbal long ya siyabot sin ulama in Quran siyabot sin ulama ang Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala tinasiyabot sin ulama in tafsir
sin ayat sin Allah Ta'ala Quran hatungod sin nasabot yat tulong niya siyabot sin Allah Ta'ala in sentence niya sa kaula-ula past tense sa in pagyanon niyan maksud niya amin susungon. May ka pasal bihayan in pattern iban amunayan in pakadaran siyabot sin Allah Ta'ala magjato aun ding ha mga bangsa manus ya in makasudnar ka bang sila makasud na magtulong sin Allah Ta'ala in hilalawngan amin bang sila asubuhon bihainin bisara nila. In kaso nila di magsambayang iban di magtabang ha mga tao barhajat miskin pagkaon iban in kaso nila hikatu mangudyo-ngudyo pa rin ha mga tao na kaibadat. Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala ma salakakum fi saqar. Siyabot sin Allah Ta'ala in suy-suy sin mga tao narka hawaktu iasubo sila atau naasubo sila sin mga tao surga law niya masalakakum fi saqar. Unalong niya in sabab kiyasud niya palam sinapinar ka jahannam saqaringan niya. Di na maingat sumambong sin kabiasan sipugin mga tawa pinar ka jahannam. Unin iyan ang pabiyahi tungas in ubihan masipug na sumambong saway mahinang subay nila sambungan. Long si mga taunarka qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Long si mga tawa pinarka jahannam wa na'udhu billahi min dhalik. Long si mga sila long niya in kami ni nakasud palong sinapinar ka jahannam wala kami long in kaso na mulong niya day nga sabab in kami wala nagpatindog sin pagsambahayang wala kami lang yan na malihala ikaniya iban in kaunan na mulong niya wayrun day sab kami ng dihil-dihil tabang makaon pa mga tao barhajat miskin sarta lang niya wa paring hatun pangudyo-ngudyo na mo pa mga tao mag-ibadat. Mangudyo-ngudyo pa kan babu dayang bang nagtirong lang niya nag-anad-anad na naghaji sin bukon haji. Di na makapagtirongin kaanakan sin kita ni misan bata-bata halang hibabu dayang hikaka dayang udyo-udyoon. Ampa yang ka bata-bata mag-anat-anat sin mga magtirong sin kapasok. Bang isabya mga nag-anat-anat yang panagtirong isabyan hikakaiban hi anti. Ampa yan long niya maghadi-hadi sin wero misan nakatawap. Pasaling kya ingatan na sin bangsa sin kita niyo bang magtirong in kababayhan na to in magtitirong ha zaman na kauna. Habukun pamakusugin dakwa yarin dapat tunjak nakasakop sin zaman amo rin tao nakahaji mga kababayan nakahaji ang pabaho-baho likuson sa din ubihayan sinamin dagmay nag-iingat ang pabiya hinang-hinangan luwid-luwid bihan diha unahan gimuwa din tayo niya masing kaibanan niya buhok na iwan da sin liog abat kaingatan inyaw ni babu haji man hikakahaji man hi anti-haji bihat turing magtirong. Amo rin magtirong bang nakahadji bang di bang way nakahadji ri makadari magtirong. Sabab long niya makababa sin darajat sin mga tao nakahadji in mga nagtitirong-tirong ini. Insa kaula-ula bihat. Insa kaula-ula in pagtirong ini suko saja sin mga tao magahadji. Naudyo ni mga bata madrasah, udyoon bihanin mga nag-anad-anad kailo amin naghaji sambil mahulog pa amin udyoon in mga katawtemang huran kamaasan amin nag-anad-anad naglukob singgin hawabarang biyana supaya rin mahinang fitna pa umat di mahinang fitna society aun mga kamaasan manglangi ha anak niya budyang ha anak niya bata pa ha anak niya aun dagbus bang kailo magtabon sinamin bayho. Law nyari na kamu kakilahan, au magsarang syukur na kita.
Amin nagbihaon siya nagiltizam long sin bahasa. Amin babae makafitna. Iban ha ummul pa makaril fitna. Di na sa mauno bang long tataga ummul na. Inyat to jiyari na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In amin magig sin amin. Amin tibayuan niya sa tiyain long tabukong magig sin tiro. Sab sin taga ummul na. Sa nabang yan aun paroon habay ho niya yan makarihil fitnah di naliwan insyara sin Islam amin lukuban siya tabunan hasupaya hikarayaw hikalayo daing nga amin hinang mangi iban mangdahi pa hinang mangi biyainin ko ni nahulog pa amin mangudyo-ngudyo kahalang sin pag-agam. Di na makatikang pamasjid, hiba pa amin iyang pakailo, nag-anad-anad. Magtuisabsag daon sing kaibanan. Nagsambahayang yaw lang yaw kung sa ununo. Bangman siya lang yaw butuhon da sintaw. Nag-anad-anad yaw unlong niya nagsambahayang, bukon da sa ununo, pag-uwas na doon mag-inom da. Magsarang sukul na kita kailo nag-anad-anad, daing sindi mag-anad. Bukun ta na igiro nintaw hanaganad sabang bat sabtag na panag-anad ando kayo suportahi. Amin di siya makaigdeng ng pag-ibadat yan di na matangsok ka ng pag-imani wa si pag-ibadat. Amo pa'y sabihin di masasat kayo sinamin ununo syahawat agarun sin hawa nafsu banghat hinag-anad-anad nagsambahayang. Walau pun hibukon himahugot pa'y sabdayin kanya yaon. Wayroon lang sin bahasa santuhon sin syaitan hindi niya sasatun. Sasatun niya kata. Sambilin basag sin syaitan manasat. Misan kauyaon halom sin jamaah nagsasambahayang. Lipagahon niya pa amin. Palingon niya pa pikilan yung palumukain. Bang isa-isa mo nagsambahayang. Sambil mapaling yung pikilan mo rumakan nakapabisnis. Atau akan dumakan pa kasusahan atau rumakan pa ununin kiabin kia tinggalan malawak kau harakaat di mo na kaingatan bang hikapila rakaat na kau amo pa'y sa banghiyang patimikang pamasjid amo pa'y sa banghiyang panagtag na imingat-ingat sin Quran amo pa kay sa bang amin iyang pagkailo nag-anad-anad sin mga pagkailo sin pagtamong-tamong marayaw hadaing habang sa kababaihan sin kita nyo labi-labi. Ando kayo mga ini suportahan na ito na sadya. Ayaw mo na ito, dili amin ma-discourage siya rin nga parkala. Amin kabayaan niya long simba sa sung magbago. Sa mangbat sa hikarayaw, suportahin, amoin sumub siya pa mag-ibarat karna da'wa, sin kita niyo, amoin hipakita mo patay manghud mo muslimin, sin ikaw mala sa hamahin ng diyan. Dahil sinudyo mo mahinang hikakangi, danan di na siya makapag-ibadat marayaw sebab sinbang niya sulugon ninyaon bang siya umusal kupya bang siya sumulog sin amin hati niya pagtamong itong atawakan paglukob sin ginhawabaran amo natin apasun na to igilon amo natin apasun na to sagdahon la bang aun dapat halaw sin pamaybay sin kita niyo anarun na tuing kaanakan na tuing mga magtirong labi malayo bang naanad na yung bata-bata. Di naliuhan bang yung kabataan sin kita yung naanad sin magsujud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin bunalin bata hati niya malipaka magpanaya magkonsabang mutaron in waktu ayun kalupahi masilahag na nga pagpanayaman magdakan magulin sin gayong atawakan amin hati niya ini galon-galon mag-ail ang pamagsambayang maglumba-lumba. Makugin pangatayan sin masing dihat to. Di kau mabaya anak mo. Taag mo raminsan mag-ururo, magdagan, bihan, pasiar, magpaygo atau mag-ailin, ampay sa mag-ururo, magkasudyara, pakanya magsambahayang. Dahil sin anarun mo hiinda. Anarun mo hiuto sin dia mga magpakiring iwan sin mga magduldang lang sin bahasa. Aw amo yan hikakug sin pangatayan mo. Amo yan hindi mo igiro nin mga bihan. Amo yan hindi mo bisarahon nin mga bihan. Sabang aun
nagtagna, nag-ibadat, nagsambayang at tawakan uno-uno na pakaradyan, dakan sintuhan, ang pabiya, kailubis sarahun biha ninyat tuwing biha ini. Makuyag na kita. Aun na nagtawat dahil kamamasan kataw manghuran palambungan. Nag-anad-anad pakaradyan sin pag-agama, habukun na kitain makatarbiya kanila. Iban habukun na kitain sabsin hidayat, ando sumuport na sadya kita. Sabab amoy ning kihanggawan sin kita nilong sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak na siyabot niya maniut yung kissa sin mga tawa pinarka jahannam hawak to sila nasubu masalakakum fi sakar qalu lam nakum minal musallin. Unulongin sab sin kiyasud niyo mo palam sin pinarka jahannam yan o kamu mataw na pinarka jahannam. Long sin mga tawa pinarka jahannam lam nakum minal musallin. Wayron kami lang yan nahinang din ng mga tao magsasambahayan. Siyabot musallin, tauri magsasambayang in mga tao pinarka jahannam. Walam na kunut'imul miskin ini karwa. Iban lang ikaw nan namu wala kami biya na nang dihil-dihili pa mga tao miskin barhajat pagkaw. Ito man sin pagtamong iban sin unupa. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Iban lang ikaw nan namu na nahulog pa biya pa mga nangudyo-ngudyo. Ahalong niya nagsarak kahikuan. Bukon sa uno sa pakita-kita niya. Subhanallah. Magsarang sukul na ka, piyakitaan niya ko, sindihay ni magsarak ka. Di mag-ug, kumuot sinang gatos, parwang gatos. Palimang gatos, palabi-labi, hiril niya pataw barhajat. Dahil sinsin mo milyon, maug ka humublot, pintahang gatos pilak. Subhanallah. Sinsin tao milyon, di tuan maitungin hanggatus pilak kahilangan biyan maugtong dahil nga amin bandelan sin arta. Di layo sabi shay lang sin maso. In naugtong mo hanggatus pilak dahil nga milyon amurat tin hanggatus pilak in suku kayo. Sab amurat tin hisulat sin malaikat amurat tin suku. Ampay na hanggain namin misan yan hangka milyon payad to. Bunal kahiginan na hanggatus pilak. Bangyat to, kiyaras to, pabukun, piyakya pagnafak ka pabukun agama, tantuhon mo bukun dayat to yung listahon si malaikat kay mo, arakala listahon hikakangi pa kayo. Hanggang siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma tajidu inda, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma tunfiqu min syayin tajidu inda Allah. Uno-uno longin, inihikanafang kaniyo, hambuha, uno-uno hikanafang kaniyo, in tumbas din kabakan yun Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkaradyan, pag-ibadat, in pagsambayang siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawati wa salati al-wusta, wa qumu lillahi qanitin. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, palihalaan yulong, wa hafidhu ala salawat, palihalaan yulong niya, inamin pagsambahayan. Atau palihalaan yung inginhawaran niyo roon na pag-ibadat pagsambahayan. Di man natahan ini. Was-salatil wusta. Iban lang niya sin pagsambahayang, iban sin sambahayang, amin partangahan siya. Sambahayang partangahan Law sin ulama sambahayang asar, akin waqt asar. Sebab kamu si manusia waktu asar lipaga nabibimbang atau akan nalalawa hasayu sin waktu sab sinamin kami siya ngabis ni siya sinunupa. Nalong sin Allah Ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Iban lang ya tindog kamu pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sin tindog iban sin pagmabuhat niyo kaniya. Iban sin pagmabuhat niyo kanabang kamu umarot pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sababin pagsambayang pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, insiyayan pamarat saya pag-iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pagmarayaw haalupan ni imarut ko pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagmamura ko pa Allah Ta'ala, timakbir Allahu Akbar, wala mo siya kita. Sa long sin ulama, angan-angan sin ikaw halong sin pangatayan mo. Bugtolong sin pangatayan mo in ikaw yaw naghinang marayaw pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, iban nagmarayaw ko kaniya na sa kaula-ula doon na pagsambahayang mo yan
amuin subainin sa kaulaw kita mo siya yaw ni maalok kay mo jajagahan niya. Fa in lam takun tarahu na banging kaunan mo bugto angan-angan min Allah Ta'ala wala siya rin doon sa kita niya kau atau wari amutan sin pangatut mo na tantuhon min ikaw na Allah Subhanahu wa Ta'ala kita niya kau diurungdungan. Sab nagmarayaw ko pa Allah gan timindog ko haalupan niya karna in ikaw yaon ipon niya nagtadallul. Karena in ikaw ipon niya nagpatikupo pagkani. Aminin hambuk deng mga kaya susahan sin kita niyo ha ummat na tuin atau akan hazaman na tuin. Kamatauran din kato tanyo hakaan akan kataw temang muran sambil pa mga taga-umul na kamaasan. Mapaki na sumujud pa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasal malugay na wala siya na praktis. Sulay ba kausuod pa mga kapupuan atau akan pakahimbahan labi-labing hula sin kita ni hula lupa sud. In magsambahayang halom sin langgal, in magsud palom sin langgal, bang bukun manok, kambing. Aun mga langgal kaibanan paghukutan pa sabsin sapi iban kabaw. Masjid subayin kaunan niya mahamut iban malisin, kita kau sin masjid langgal sin kita niyo. Yaunin mga najis sin mga hayop halaw. Sumud ko palom sin mga langgal ini, palom sin mga masjid niya kahim marimbahan sin lupa sin kita niyo mulia. In mga tao hapang daig sin masjid kabaybayan aturun magwa deng halong kabaybayan bihan. Manan daw tandawin kaibanan kamaasan ning kaibanan isap bihayan gumo deng halong bay. Biya sinamin ba goy ko nagunong maray lang nga sila. Kabaguhan kayo bang kau sumud palom sin masjid. Kabaguhan nilang kauman bang kau magbang manawag-tawag karna magsambahaya. Unin hiyan kayo mo sintaw. May ta sila ang lungin nagsambahaya mo. May ta adlaw Jumaat adlaw yan. In kay banan ini malugay pa isab sa lungin sambahayang haylaya puasa. Ba't bukon pa kita isab lang yung Ramadan? Long sing kay banan bukon pa isab sa kita lang yung sambahayang bukon pa isab lang yung bulan haji may tayo lang yung nagbangyo. Atau akan meron tak silong na naman nagsambahaya. Pasaling kiyasa ko pansin kita niyo kamaasan na to, in kamaumuhan na yung bunal niya, tura waktu yung kaingatan. Aun waktu malawak pinambuk yung dura yung sambayang kaingatan. Amun yung sambayang haylaya, puasa yung sinayra haji. Na yung kaibanan ni sabi mga masawa-sawa kanila inadlaw sin Jumaat, nabiya magbangi sa bugtusuka, lungya Jumaat. Na yung kaibanan di, in kaingatan nilara masjid atau langgal kapag tipunan sin jamaah atau mahadjana suwaysad jaysad bulan maulud. Bang amin aun na paglugo ha masjid narito yung kaingatan nila niya pag imun-imun ha masjid karena kapag bata ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aminin magkasusa. Hawak tulimingkud nag-khalifa in Umar radiyallahu anhu. Ampan ya biutangan in katilingkal iabutan sin pamarintah sin Islam biutangan niya biyan gubnul atau kanun na taong ini malaggo hatiap-tiap pula. Sabsiyan khalifa sin president. Biutangan niya gubnul hawla biya ini pasin hawla biyaw iban pasin muzara lang sin baso. Iban pa sinamin mga sekretary yan, sinuno na sekretary sinamin ini hazaman na kauna, hazaman sina ini Umar radhiyallahu anhu. Paglingkod niya khalifa, ang paniyapiarahan sulat kata. Unin sulat sin Umar ibn al-Khattab basahun ko kanyo kialuluki sambil padlong. Laong sin Umar ibn al-Khattab asyulat niya lang niya annahu kana yaktub ila umaraihi hariwayat sin mga sahabat. Laong sin Umar ibn al-Khattab surat niya lang niya inna ahamma amrikum indi as-salatu. Faman hafidhaha wa hafadha 'alayha hafidha dinahu. Wa man dayya'aha fahuwa lima siwaha ad-diya'. Laong sin Umar ibn al-Khattab
sulat niya bihan ha katas ang panipiarahan in mga sekretary iban sin mga gubnor. Inloon sin sulat niya lang niya o kamu mga nakura ko at amin mga biyutang niya bihan nakura ko. Tumtuman yung lang niya in pinakamahal ga pakaradyaan sin kamuro na hula biyutang kuyan mahal ga kaku din sa mga pakaradyaan niyo hambuok da. Amo rin pagpalihala sin pagsambayang. Bangka mo nagsambayang halong sin kauman na wala biyutang takam rin dun nakura. Hisyo sin makapalihala kaniya. Bunal-bunal tudlang niya pihalihala niya na agama niya katan. Nagpaadil na siya bang nagpaadil, nagparayaw na siya sin paghukom bang paghukom. Nagkawa na sa sin mga zakat wajib, iban giwa na sa sadakat, amin mapatut, iban sin katan, pag-agama daakan sin Allah Ta'ala lang niya, piyalihala niya na. Sabab piyalihala niya, inhag sin agama mo ng pagsambayan. Nalong sin Umar ibn Khattab, wa man dayya'aha, hisyusu isablong niya innang amin nama pasinang lawa, iban nang way nang dili halga sin pagsambayang, tantu tudlong niya, inkatan sin pag-ibadat isab hababaan sin sambahayang daing naman ha kaadilan iman sin sadakat iman sin uno katan fahuwa lima siwa adya long niya in mapuas isab daing ha sambahayang inkatan at tulong niya agad na napapas na lawain kamurahan iman sin karayawan niya sabab nagkangiin panag na anda akan sin Tuhan mo na yung pagsambahayang tumtuman ulang yung mahal ka report dumatong mari amun pagsambahayang panghalga inyo kaniya. Bang nyo siya hiyalgaan, bunal-bunal to hiyalgaan nyo nikatan pagkaradyan sin pag-agama, na bang nyo siya wala hiyalgaan, tanto to din in mababa din nga sambahayang ito wala nyo siya hiyalgaan. Amoy ni mga pagkaradyan kaya susahan sin keten mga kamasan muli. Pagkaradyan sin pagsambahayang. Nawapat na sadya Nabi sallallahu alaihi wasallam innapas niya kay luri na mag-abot-agon din haliog niya. Magkalawa na hasayo in Nabi sallallahu alaihi wasallam yaon siya giriba sin asawa. Aisha radhiyallahu anha. Sambil magkatanak ni mata biyan luyo ni mata sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa duwairun na kaya. Magkalawa magkapangsan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sin sakit iwan hapdus. Iwan sin amuin bugat pakaradyan pianaw kanya sin Allah Ta'ala min agun-agun bangamin tangsuun biyan si malakul maut in kinamin kabuhi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam deng hagin hawabaran niya hipaglugom sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in lima niya biyan patubig halom sin gayong ampa siya magpamamus sin amin tubig halima niya ampa siya magpakaiyan la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat mapasok ingin hawabaran sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sab sin amin yaon siya halom sin naglilimpa-limpa biyan sin ngi parasahan karena haadlaw yaon magbutas nin ruh sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iman sin jasad niya manay kurin ng Nabi sallallahu alaihi wasallam daing hababaw sin gumi ni madto patuhan ni Rabbul Alamin ang paimyan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiyat niya pa mga umat niya labi-labi inna karurungog yauning katan si mga sahabat dakula naglilipungod habay si Nabi sallallahu alaihi wasallam iniyan si Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu long niya umat nila nga ummati as-salat ummati as-salat wa ma malakat aymanukum mahaw puin makna bang literal word sa bang musyadihi lang maksud in Nabi sallallahu alaihi wasallam mabaya niya hipasampay pamumat niya kataan sambil pahuling zaman sambil pa sumuno zaman din katutan yung ini in maksud sin hadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bada sa sin imian lang niya kamu umat ko wasiat ko kanyo ibot karna kanyo ayaw niyo kalupahin pagsambahyang iban ayaw niyo tinggali ampa si imyan wa ma malakat aymanukum iban long niya pagpaadil kamu rin doon
hay siyo na inhalon kawa sa sinlima niyo at tawakan halon kiyong kuman niyo deng ha mga kiyana fakahan sin kamu deng ha mga yatim iban sinyan halaw man sin kamu amin mga iniban niya halaw man niyo pagpaadil kamu kanila iban parayawan niyo in pagkain kayo putsin kamu kaari-ari niyo sin kamu ha mga tauyan wala nabuta sin kalimat salat aun hamuk sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pangsanday sa binsakit. Bisita si Nabi sallallahu alaihi wasallam namuk sahabat ni Umran ibn Husayn. Longnya ya Rasulullah, hawi ini na parasahan ko. Muskita siya si Nabi sallallahu alaihi wasallam magsujud. Amin naglilingkod bihan magsujud na jahauan sa mata sinuan. Ipagandok si Jannah. Long si Nabi sallallahu alaihi wasallam kaniya ya Amran ay mo yan hinang. Ay mo yan long yan hinang. Ba't malainkan bang kau mabaya? Sumambayang pa Allah subhanahu wa ta'ala long si Nabi sallallahu alaihi wasallam salli qa'iman. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Fa in lam tastati' fa ala jambi. Long si Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Imran ayaw ko lang yung magsujud ha. Aminuan yan bang katunuwat supaya tumaas. Us dito ko mag-anduk-anduk diyan. La eh. Banglaw niya rin mo na ito. Kagaw sa nin sumujud. Lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam tistingi timindog. Salli qaiman. Tindog ko na sabay kung ditindog. In Nabi sallallahu alaihi wasallam kiingatan nin tao yung di bisan makagaws timindog. Amo pagkatimindog amin limingkod magsambahay ang di makagaw. Sa insyabot niya dihilan niya kita ni ta'lim. Hinduan niya kita ni bang bedi ni proper longsin bahasa bang bedi ni magsambahayan. Longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam salli qa'iman. Lang niya sambahayan ko nagtitindog. Bang kauri makakaus sambahayan ko naglilingkod. Na bang kauri patud makakaus in magsujud lingkod sin naglilingkod ka fa'ala jambi. Na doon na kau haamin ko kulangan mo tahan na sadya ko maganduk-anduk biyan din ning kakausan. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala fattakullah mastata'tum. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala na pag mabuwa ka mo pa Allah subhanahu wa ta'ala din kakausan. Sabi pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala pagsambahin na atin niya pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pag mabuwa ka na rin din kakausan sin kita. Dengan dalamit tumakamasan kalasa. Pagkaradyan sin pagsambahayang nahinanggiyaan gaan sinamin bang mo hati ni biya ini ilong simba sa straight ni imbisara gian-gan basin kita ni labi-labi nagaan-gaan sin mga katawtay mang muran wala pa kaya hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala dua asin kami bang may hati ni kahidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga katawtay dahil nga mga makaso sa insyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mahal sin pagsambahayan amin tungkilang to di ba na silang mayo kaingatan mo to bang unin darajat iban kaingatan mo to indatungan sin mga tao amin na mamahil-pahil di magpatinog sin pagsambahayan jab siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ando kayo lang bisa rin biyadag gusaon pait niya mahunit mo tunun sa suway muratunun karna hadith kaagibang mo karungukan in hadith ni biya sin sa kaula-ula bungkul haliog sin mga tao rin magpatindog sin pagsambahayan. Tay manghud ko kalasahan maas kumulya. Mabaya ko iban sindi suway kurahibungat karna hadith. Mabaya ko iban sindi suway murataymun karna agama. Mabaya ko iban sindi suway rako magrida karna amindakan sin Allah Ta'ala. Amin parsaman hikasub iban kasan ng wadlo akhirat. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long yen perjanjian antara sin kita ni sin mga tao kafir amurin perkala pagsambahin persilangan hisiusulong yang meninggalkan niya natatan tutud tinggalan niya in pagsambahin siya yang tatan tutud mahinang dengan majumlahan si mga tao kafir mahunit mo sa niyan yung tao magsambahin kafir mahunit arakala magbaak ko yung sinburo sinapang arakala magbak ko'y masin mahait. Arakala mababa na ito magbak ko'y masin hait sindila niya mamumung. Saan ay hikayanta?
ando kay siyapot si Nabi in tauyan misan pa sa bangsa sug, misan pa sa bangsa iyakan, misan pa bangsa siyamal, misan pa bangsa maranaw pa Maguindanao, misan bangsa muslimin hatat kala wala siya simujud pa Allah Ta'ala pagmatukas sin siya harakan sin Allah Ta'ala kawajiban na tiap-tiap muslim ando mahunit sa hibungat saway mahinang ta subay rahibayta inyat tulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam makasud siya nga jumlahan sin mga tao kafir kana nagkufur paton Rabbul Alamin. Dahil nga mga makasusa pa siyapot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam katutan nga hal sin pagsambahayan. Amin siyapot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam lang niya awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salat. فإذا صلحت صلح سائر عمله فإذا فسدت فسد سائر عمله. Lalu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in panagnaan sa asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala hakatan mahadjana halabi-labi na hatiap-tiap manusia bukun saja hatiap-tiap muslimin asubuhon sa hatiap-tiap manusia amin banya ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala dunya ini tiap-tiap den katu tanyo hi muslim hi iban hi bukun muslim asuhun sin perkara sin sembahyang bang siya nagsujud paton Rabbul Alamin. Nalaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza saluhat bang dimayaw in sembahyang niya tertantu tu dimayaw na ingkatan sin pag-agaman niya nakatap sa lima sin bisra sin Umar radhiyallahu anhu kaina nabanglaw niya nagkangi in pagsambahyang tertantu nagkangi dahil sabing sumuno dahil nga sambahyang sabang sambayang in napalindog napalihala tanto mapalihala mo na yung kaibanan iban sin uno pendakan sin tuan Rabbul Alamin. Makita ko bulan Ramadan mataod din nga mga bangsa muslimin magpupuasa kailo alhamdulillah sa mga subur pa labi-labi besin lima bay Ramadan yung di kami besin kaguruhan kaibanan labi-labi maas na mukalasan guru sing kita nukata ni patonjak magdatungin pangasubo ka tuan pa tuan unin hukuman sin tao magpupuasa sa di magsambahayang la ilaha illallah mabaya himinang ibadat sa di isang mabaya sin kaimanan afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd aw kalong sin Allah subhanahu wa ta'ala mamarat saya kakamu sin kaimanan ayat kaibanan biyita sin Allah Ta'ala iban sin kaibanan daakan hinangun niyo wa takfuruna bi ba'd ang paniyo sab kufurun di niyo agarun ning kaibanan daakan ni masin kaibanan biyita pwedeng ka ano kay luwangbat sab ko nagpuasa in puasa marayaw ibadat nalaw niyo rin hukuman sin di magsambayan magpupuasa in hukuman niya swera ko magpuasa ay swera ko magsambayan naasuwa ko uno lang niya to in hukuman niya swera ko magsambayan uno lang yato in hukuman niya swera ko magsambayan mahunit di sa piyanon mo bang kau asubon uno to in hukuman niya nakapir di isab mayan sab mahunit tamparasaw nin manusia yanon mo kafir sa mata-mata sa inhikaiyanta mahulog siya jumlahan sin mga tao kafir bang in kaaunan sin kawajiban sin pagsambahayan di niya tay mauniban di niya tudhinangon na in maiyanta in siyabot si Nabi makasud siya rin nga jumlahan si mga tao kafir waya ko imiyanin siya kafir siya makasud siya rin to sa pita si Nabi sabang siya rin na mawaya sumud din hadto arakala di sadya siya mabaya na abihaon sa barakala maluman siya wayong siya nakapanghati na in maiyansin kami in magpupuasa rin magsambahayang uning hukuman sumayra siya magsambahayang may ta nagtangka sin hapdi iwan sin uhaw iwan sin syahwat hadlaw sin Ramadan hati in 10 minutes yaw hindi mo katangkaan in magsujud pa Allah Ta'ala sin pag-ubos sin 10 minutes makakaunda ko iwan sin uno kabayaan in magsujud 10 minutes di kasabaran in magtangka sin uhaw hapdi iwan sin syahwat dahil nga kamustak sin fajar samil papatungo gong mata suwa katahanan in kaibanan man namuk pa sin mahapon karena preparation sin amuin pagbuka sin mahapon kayo subhanallah hatiin magsambahayang makalima halom sinang karum hangkadlo haten 10 minutes di katahanan unutuanin hukuman niya suwera siya magsambahayang unutuanin hukuman niya hati kumaray mabaya dumungog yanun kafir ngari isap kita makatamparasan
Amo rin hikayan tana bang wajib in puasa labi aula wajib in magsambayang. Sabab bang mo kita unin taritiban long sin bahasa sin arkanul Islam, sin rukun sin Islam, impanagnan nin magsyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini karuan niya magpuasa. Atau in hikaruan niya ini rukun in magzakat, atau in hikaruan niya rukun in magnaik haji, tuan ini karuan rukun in magsambayang. Ampa magzakat in taga arta kewajiban na ampa magnaik haji pa Baitullah al-Haramin makakaus, ampa magpuasa. Pang kita unin taritiban malayo. Ayaw ka tumog pa magto pamataas. Sindi mo kakausan sinyon haray mo hindi mo puton. Unutuan yung hukuman niya, naswera magsambahan. Sa wajib. Kakausan ni magzakat, sa maluhay, taga-arta, tahan magbugi. Kakausan ni magnaik haji pa Baitullahil Haram, sabab in usahan milyon. Kakausan ni magpuasa Ramadan, sinbiyat turin sigpit, sinuhaw iban sinhapdi, pasal hang karay dan kabulan na. Uy, naon pa rin katutan yung karay da waktu adlaw ra. Aon pa rin katutan yung siyam adlaw ra sabing siyam butlong niya Quran kutiba alaikumus siyam. Piya wajib lang niya kanyo ipagpuasa siyam adlaw ra. Sinagyan ni samkay mga bihan. Sa'y magsambahayang mga suho pamangunin hukuman. Mataram. Ayaw mo na asubuha. Sab kiingatan mo, habaran mo, sa mabaya sadya kaw rumungog, bang aun pa kamagaan hukuman niya makajari hukumun. Sin mga ulama in magsambahayang na baya-baya muna makajari. Aw, bihat tuwing kabaan sin kita nyo dungungon. Amin aun deng ha mga ulama magpatwa in magsambahayang makajari na gaan-gaanon. Amin misan kaw makaminsan sadya magsambahayang halom sinang katahun ukinasan. Amusanin kabaan sin mga tao rungugon. Sabang dungugon niya in makalima halom sinang kaadlaw iman pasin tarawih niya alang niya mabugat. Bang sadya in pagsambayang ini kabayaran tao. Amin siya magsambayang sadya kako bayaran sin taurayan. Sari makajari. Classmate in kataan doon ha pagsambayang. Subay rin kataan magsambayang. Classmate day sabing kataan subay mag-Ramadan, magpuasa Ramadan, magdumating ng Ramadan. Magtahan sinuaw hapdi, magtahan day sab sinlaul hagot iban paso pagsambayan. Classmate in katan, di makajari bayaran. Gampan Ramadan makajari pa magbayad tao amin magfidya pagyan hari na makakaus. Magsambayan di. Mga kamasan mulia mga palanggon na masin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakahawain hilalawan parkala pagsambayan ini karwan eh. Tiartib sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in hadith ini ayyul a'mali afdal. Unin mga kakahinang labi afdal inhi karuan yalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam birrul walidain. Amunin pagbakti harwa maas. Hari ko tak-tak yun in mawdu'in ni sab mahaba sa palabayon tabang may tabiyainin taritiban. Sabing tiap-tiap mawdu' tiap-tiap nasabut hadith ini asubuhin Nabi mawdu' ini mahaba. Sa may tiap pagsuno-suno sin Nabi sallallahu alaihi wasallam into tayyib. Ini karunia pagbakti harwa maas. Mahanda kau makakita bata magbakti harwa maas bang siri magbakti pa Allah Ta'ala sin pagsambahyang namuna. Hangkan wala yan piyauna sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith ini birrul walidain dengan pagsambahyang mahi pasal sin inna nga subuh ini mabaya siya himinang bang unin labi afdal iban kabibiyak sa hantud makusog doon ka ni magsambayang. Long sinabi, subay ko magsambayang na amo na. Sab amo yatin makusog iban labi afdal. Ang patyartip sinabi sallallahu alaihi wasallam hikarwa in birrul walidain in hikarwa nilang in magbakti ko hamas mo. Mahi, pasaling pagbakti pa Allah Ta'ala labi aula, ang pa ko magbakti parwa maas mo. Bangin mano siya di magbakti pa Allah subhanahu wa ta'ala, di siya maingat magtagipon patuhan, di maingat magpakilasin pagkabanya ka niya dunya ini, di daysab siya mag-adat harwa maas niya para sa baban sin kiyawa niya mari palawm sin dunya iban nakita siya sahaya sin dunya dahil nga sab sin patuhanan niya dunya indua maas niya di siya maingat mag-adat harwa maas niya karena di maingat mag-adat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagsambahayang tarbiyah matarbiya ka rin doon, magsabar bang biyad din yung pagtakad sin waktu.
Matarbiya kau rendun hamagdua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Matarbiya kau rendun magzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagbakti parwamaas, subay kau natatarbiya sin pagsambayang, supaya maingat kau sa magbakti harwamaas mo, karena matarbiya kau sin duwamaas mo halauman nila, amin maluhay na, iban malunok na yung pangatayan mo, kanila sa liunok na sinsambayang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiartib sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inhikaru na birrul walidain, dahil nga pagsambayang, karena yung pagsambayang pagtuhan, iban yung birrul walidain, amuin pagbakti harwamaas karena ibadat, lawsin Allah subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, wa bil walidaini ihsana, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ولا تنهرهما ولا تقل لهما قولا وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Bang mo papag-ata pun in pagsambayang pabirrul walidain, in pagsambayang pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pag-ibadat, pagsambahayang, pagsujud pa Allah ta'ala, pagtauhid kaniya. Karena si mujud kau patuhan Rabbus samawati wal ard wa ma fihinna. Nanauhid kau pa Allah ta'ala sin siyara in siyum pamutuhan. Nagpapanjari sin pitong lapis langit, ima sin gumi ma sin haut niya. Hadalam ini kau nagtauhid pa Allah Ta'ala, kitain wasiyat sin Tuhan sin kita Rabbul Alamin. Wa qadha rabbuk, iban lang niya wasiyat sin Tuhan mo ya Muhammad, alla ta'budu, amin ayaw kamu magsumbah parugaing buat malengkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiyat yan takot. Wasiyat in magtag-ipon kita nusadya pa Allah, so dito yung pagsambahan niya singkatan kakahinan. Ang palimbangan sin Allah Ta'ala bang bidin bugat sin amin hak sin Allah Ta'ala iban hak sin maas limbang sin Allah Ta'ala masuk magtukari. Wa bil walidaini ihsan, iban long niya pagbakti kamu pagmarayo kamu harwa maas niya. Mahi pasal in dua maas parsababan sin kahwa mumari pa dunya na kita kau sin sinag sin dunya, iban sin kaingin-inginan niya kataan dahil haidin sin Allah Ta'ala. Pagtaat kau kanila karwa, pagbakti kau, pagmarayaw kau, iban hinangin kataan, karidaan kau sin dua maas mo. Sababin Nabi sallallahu alaihi wasallam imiyan, al-jannatu tahta aqdami ummahatikum, in kasurgaan long niya sin kamu, yan harwa padsiki sin maas niyo. Bang long niya in dua maas niyo yan, nagmulka kanyo tanto paratungan day sab kamu mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin dua maas piyan nagrida kanyo tanto Allah Ta'ala rida day sab kanyo in pasurun niya na kamu surga, karena naubos nin pagmatuhan niyo patuhan kiyakilahan niyo na iban nagmartabat kamu patuhanan ni hadun niyan dua maas niyo karidaan kamu sin Allah Ta'ala pasurun niya kamu pulang sin surga. Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, ang pakawiyasiyatan sin Allah Ta'ala. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Law sin Allah Ta'ala na apabila dumatong lawnya in kalaas sin hambuk dain kanila halauman mo at tawaruarin kanila yan halauman mo, ayaw ko tudmang dalising kanila magbisara sin bukon marayo. Iban ayaw ko magpananam kanila sin amin pangagdatan di nila karidaan, amin mahinang hikasakit sin pangatayan nila, amin lang sin bahasa mahinang hikabali sin pangatayan, sin dua maas sin kita niyo kato tanyo ayaw ko tubisan pain mamisara hikasakit sin pangatayan nila, agak kau sumamong kanila. Wa qul lahumā qawlan karīma, iban
agak kau mamissara sin bissara lam malambot manambung sambung sin tatawagan nila iban sin aanguton pangayon nila kay nangayo kau sa sakatan misan pahaway na makut sin maas atas nagloan nangutang bangman ko kabihan nangayo kau iangut min katan uno ri tamata kita kihambuk pahambuk nagpaaw niya nin maas dahil haulas sangsaan niya long sinbasa sambil amin nagbunot binasa nagilod din maas bangman kau kapaaunan karena lasa kain karena dihilan kau halga 5 asmayan sila halauman mo awi naway na halga magpakayan pen kaibanan in maas sa bilong yari mihil patud kato kasusahan may pabahain nilong yari pa siya mapatay in kaibanan dahon palangog maraw pa sa inilong niya hirihil na maas sinipamin hati niya pag-iipatan kuwan yun bang mapatay in bukog ni hinangon man bitsin sa kaula-ula in bitsin dahil habukog sin manusya hinangon long niya biyay ni biyaon siyuk daan pen maas wayroon pa maas marayaw mabuntol nagmabuga pa Allah Ta'ala inanuknay ha anak niya bang man kau mapatay in anak makatawakkal manuknay ha maas subhanallah ang pakawiyasiyatan sin Allah Ta'ala bang silayan halauman mukarwa atau mukdeng kanila hakalaas mapindain akal pikilan bayban sin pangadatan pabiya sin bata-bata kain atagna long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah babaan long yung 2 pikpik mo kanila karna sin ulong mo ayaw ko majangang iban ayaw ko matikarag haalupan nila sa babaan yung 2 pikpik mo iban sin ulong mo kanila hari pamamarahi biyatin panambong sambong mo lam malambot bisara pamaas makur rabbirhamhuma kama rabbayani sagira ang pakaw pangindua pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sindua karna ulong kanila karwa wallahi ilalawngan sintapik mahunit sandalan wayron pamatay hindi siya makasandal habi ni pakaratya palabay yun to wallahi may nga explain maraya in Allah Subhanahu wa Ta'ala niyasihatan wasiyat bukunat nasihat pamin-min pa sa wasiyat in babaan niyo long niya in pik-pik niyo harwa maas niyo hamanambong sambong suwelang malambot iban sin bangayo kamu kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala kanila karwa bang mayan sila ampunan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin mga 5 bay amin waktu bihayan sambil mu'i sila pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala inhi katunya siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yung tartiban hikatun long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jihad fi sabilillah sab siyabot sin nangasubo bang uno naman in labi afdal long sin Nabi hikatu al-jihad fi sabilillah matarang yung pakaradyan jihad fi sabilillah long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala man jahada fina lanahdiyannahum subulan isiyusulong niya in magluwas lungsad dumawhat nagtuyo imingat sin hidayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kaniya lanahdiyannahum subulan hidayatan na sila long niya paraan pakarandanan na long sa ulama in pakaradyaan pag jihad aun din doon jihadun nafs aun din doon jihad amuin pakaradyan pagluwas lungsad magkasagdugo iwan sin amuin jihad hapag da'wah iwan sin pagtuntut ilm in pakaradyan ini jihad fi sabilillah karena biyuno mo sin ilmo in mga tao kimuntara haaga may Islam nangudyo-ngudyo biyuno mo rin sabin pikilan sin mga tao
amin di manay maisin agama Islam ang pamusila pialu parang sin bala sin ayat iban sin hadith amin agama na masanin imasan na namang di na makawa sin mga pagaradyaan ini iban damik yan bunuun muray sa kabayaan sin hawa nafsu mo karena jihadun nafs sabdahon niya kapahinang bukun marayaw suway mura siya bunuun nabang ang umagpang sin kakahinang dakway hari tay maunin agama Islam sin biyay ni sawa iban sin tarrang niya katu tanyo hari hikapatindog in pamarintah keadilan amunayan in chance long sin ulama amin subay hisabhi tindog in pagluas lungsad karena in hipatindog tabukun syara hinang sin mga tao barakal nagbugulal halul akal bayan budiman panday pandikal maghinang sin syara manusia magbaktul ang paunday sa expiration niya bukun biya sin constitution pianaog syara sin Allah Ta'ala ring hatasin langit liabay deng Jibril in kaimanan dirtu para Rasulullah ang panalukis na hinang siya constitution sin mga bangsa muslimin labi na hangi butahon wala na pindah sambil nadya dumagpakinadlaw kiyamat ada lamyat to mga maas kalasahan ng pagkaradyan ni nato na mata kita kitud mahaba karena in waktu mahaupo iban sin hikarwan niya in pagkaradyan ni subay to aun hukuman niya iban hambuk siya tapik hilingkod sin kita nun di salasayon asupaya masawa kato tam insyaallah na harit na kayo makabawa sinilalaw ng sin kami wa aqulu ma sami'tum bang mayan katan niya to hinamong sin Allah subhanahu wa ta'ala amin kasaksiyan niya katutan yung piyasampay na to iban sin katan sin nakarungog kayo sa nag-istifada aw nakawa niya paidda ha hilalaw ng sin kami pagmapandakuman bangbiya mga awn bukun marayaw innanam niya hatay sin kamu dengan mga bisara in mga ito hati kumaray dengan mga bukun mapatut hibang-hibungat sin kami pagmapan nyo rakuman bang awn di mga marayaw ini natay masin kamu inyat to dengan hidayat sa Allah subhanahu wa ta'ala mamait kami halapal kasila sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, kuna lang tayo sa reyaw-reyaw pagpatumtum na Indonyaon lawi-lawi na to dami biya mga tayo napusan pagpatumtum ka ato tanyo doon sinmaas na to pakaniya amin di na to manjari lupahon selain ng sabab yari kita niyo biyugsak maripalang kalauman sin dunya ini supaya kita ni makahampit sin karayawan dahil na Allah subhanahu wa ta'ala amin batukod na tuin pamiat sin pamuk na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kataan nito kataan pa-out kita ni waitaan sin sahal ka-alga pag maltabat amunin pagmaltabat pawa maas init to sumuno pa aming pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala serta in mga yadto amo pakalong ta aming mga sila nanam na sin amoy magka lawlawa na yung maas doon biha misan inuay na rong magkasabot in tungod papartala dua maas biya mga mag-anod-anod din biya pangatayan sin kita sin ulong kanila lawi-lawi na hawak tong malaas na sila bihan magbing na ing pakaradyaan nila pa kabata inito kagunahan na itong sin kita amoy in maipat sumagawaon pa pagkawaakan lang tahi tilok matuhi paipat pamit bukon mapatot pumipat kaniya atas bayaran sin mga kaanakan bihan sindi yan tumakakantiin magipat dito sin pagipat nila karena kagunahan sin dua maas bihan in amoy in kakitaan doon in anak nila amin maglungingi sila roon ang mga kaanakan nila di kakantian sin siyo mamo siya amo rin mga anak nila ito inamin yung muhot sin pamatayan nila
Na yung mga yadto, kakuyakan nila habi-habing kahalan niya, yadto hikakamgam, sinamoy in kakulang kabos sing kita, tungod pa amin pag-ipat sin maas. Mura-murahan dahil aming pangadyan na Indonet, ito nakahampit kita niyo, sarta amin dumukot halong yung pangatayan na to, sin kaunhan na to po dito. Ini biya mga ibalik kanila, labi-labi na, yung mga nakalabay na paghula, abiyaon, tanto sadya, kana naman nila na yan, bang biya din yung pag-ipat, si mga kamaasan nila kanila. Bihan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, na sinari, kami rin dihay ni, limag sa dasingdan, supaya dada kita niyo makahampit, amuin sa lago-lago pagsusukuran na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, yang kamu naghali-halirunhan, ito na hadyaw magpakpalaw man sing kamu ini kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin pamiat sin pamuhusok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mauli mga katotay manguran, salam doa kanyo katantaan, haon-haon na kamu binaybayan nakabutang, siwo da kayen hindi ha inilaw man sinula na to ini sampai pakakuan na biya na sinari di na mo ito kalupahan in pagpa sampay sin salam dua pakatantan sa babamukit to rin sa mga pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pasaplahon in amoy in sa salam-salaman sinamuk pamu dan di ha amin inilaw man sin dunya ini sabab inya tuwang sumampay kalu-kalu ramayan ini maka sagnat halong sin pangatayan si mga Muslim bihan bangaon dia mga tugas sin pangatayan kalu-kalu ramayan long talumuno insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na salam doa kanyang katan alapal assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balik ko pa na to magkhatam sin pangatayan sin kita ng waktu nilay halwa balik ito ko hari pakai makarua adat ya tinggi mga ini papasampaikan sa salam karena misan na salam dua malagpo ng pagsyukur sin kami ya atau temo yang napahula alhamdulillah iban ni sab kayo sin kamo maasan kato temo yan halaw sin daerah halaw sin kulas kita mata kita kisin kami salam dua amatun pa mga tao yung hamamla ka Arabia naman anak ka markas Haramain Masya Allah salam doa kami na hari na mga kanganan ng bambu dan mga president nila sa mga babaan demikian pemakatotay muran niya ni sabhamak ka hapun na jamaah si markas ini Haramain sa na dimurundong pato alhamdulillah kuan dai sa kay yan sa mga komis na kayo ngaray na magkasurong jamaah kasila atau kana hukum sa program daran nila yung kuwan sa biro ng demo dito nakapagkat yung kamakta na biya ipagpakuan yung mga nasihat natin biya nasihat sa mga kuwan sa di kayitan mong sub kasi kuwan si Markas Haramain habukun na atau halaw na kayo habukun na salam doa pagkataan halaw si ini daerah si Makkah insyaallah insyaallah mo na nita insyaallah lamud siya ni daw Islam habukun na insyaallah ini jamaah sin Haramain sa na lamud kayo jamaah sin ni daw Islam insyaallah demikian betul kasih iban sin Riyadh na iban sin daran mau pa karoten orang Qatar panar kata panar iban sin labi-labi rumah Dubai ini markas Abu Bakar do karoten orang karoten kami ibarat sih dua tema model kayu insyaallah dua singkat kerasahan mudah-mudahan ilang betul tahap demikian katan aja jadi contoh ayo ya Masya Allah nah iban nasin katan kayu ini hawa hula pak di kuna kaingatan pasal tahun pa Malaysia Kuala Lumpur iban sin Brunei iban sin dia sabab kata om di mau pada kota Indonesia demikian. Dari dalam sim Philippines demikian. Ini saya sabutkan aku sinang tema mo dito pagdinga pagadian. Lo niya malikan magindanan. Oh, na lo niya kikita ng program ni Taruso. Una ko. Terus din dito halos na Manila amo. Saya hindi to kamanilkan ulo na nasabot nila ka. Na iban na sin kayo mga bukid nun demikian mailigan na ora. Na iban sin patapang. Ito patapang siya hal demikian. Narin di halam sin ini daerah Masya Allah betul ini pemain murah-murahan
ini salamatin kita kata dan nama terakhir jauh di bahasa jatuh ayo masih mungkin Jumat tuh kemarin ulang kita di amin palihara Allah subhanahu wa ta'ala dengan kepuhingan semua satu dua singkat itu posisi kata insyaallah salam dua kepada abinai bayan singkatan dan di halam sing daerah insyaallah lebih spesial ini salam ke kamu masuk kalau sana arwah tiap keyo amin dinasin dinama simpulis bukannya tuh bahasa kami simpulis dia bahasa dia di mata kan official ni lah nah jadi semua agak sih bang kayak di yang membantu murah-murahan dan insyaallah maaf ben waktu insyaallah kalau next week maka ada yang polis insyaallah ya nah marai ini nalangkum na singkatan in mayat tu sin salam namo karena salam dua nama tu pagsyukur sin dungdung sin kam program insyaallah bayum na ikabalik na kan uno bang uno sin tabang mibian sana salam dua itu malaku na Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan na sin dua sin kay kaman kamo ini dilasin Allah ta'ala ibarahan ugarannya uno ya dengan rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan dalam itu mai kita Allah subhanahu wa ta'ala rumah barakatnya kita bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم اهدنا الى صراطك المستقيم اللهم اهدنا الى صراطك المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا علينا شقيا ولا محروما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام